Waka set ya be manada. Mama mpacha ai. Den. Me hu niema bi wɔ ne phone so. Na ma de we a me na me gini di no. Ma na anwene da. Se me hu settings e wɔ ne phone so. Ti eno de no kore eye ba akopɛ. Niema bi te sɛn. Pornographic videos. No ni lady na chat. Oba ne say I've missed you. Na me kunu reply ne say I'm at work. Ti mama me hu ye no me yam hye me. Hu some message no de na edi ekire ye pornographic videos me pa time. Ti me ko na me de phone kire ne say daddy na we video me pe na me was right. Be ma no friend daddy. Me pa time. Na me say me pe na me was right ne say me de say video na oba be ni. Wasi an girl no ye mistake ene buy enti no o na danfo so be kasa na me say da bi o wo hwe comment ne response na e buy na enkyere sa ono se wa fi o e na wo say you are at work o ene na che say muni adwuma mu dia em se nka wono ne be da wo fon so ti mama to be honest me kasa me ndi na tama na me boa e ye me ya because the way na me see trust no na trust ukru say o se onye sa me pa tan e dia na hu no be ma no ho ati me trust no se onye sa Adia na dia suban no da na di like mama onyo obi a woye keka na like me hu no say ne course mu ne movement ne we no me hye dem hu ne bisa da ade okoba bia na eko ai no ne asem na eko na bia mama ordinary password o on phone so ma then na unya password ko on phone so mama me nim no de nyame pe nanim asema me ke it was around 12:01 anajo me pa time am am de kofa be ma fo na yeden mama se uja no me ho na okoye tam na de koma na daddy waja fo no ha mpa cha be fa wa de mama se ma nkofa nso a nka me hu nka wunya asem nso nka wunya asem wani ehuna nyetan wan kofa nka wunya asem se wan kofa nka trust ne da so ho enye bibia na wo se yefa me we ya da Mr phone me fa na no wanya ko he e bele ne si charge oja ho kwa adwuma be kwai e bele what me friend no na me se papa waja phone ba ko ha bele papa o sa mpa me ja no ofie me sa be fa na me si yo se a charge awie se charge wie ye se be vibrate ya na abofom se be huri akosoro me ko kra me se mata dia na me ko adwuma mba na phone ni woni me fra me nyo obi a mete ono kra no at times at times kro ti mi ebi onya court say wo dia bi o se peke me se me mpeke me nya sa type na that particular day me nim die nti a e ma ne ba sa ena wutumi because the me wan kwan an wo fa so wo nya me mama me fa phone eni dia mre bi no obobo no na wani tete ho wada so nai mama me fa phone na phone ka tell me say face ID na sa de ne kasa tell me say enye face ID password no okeka mama sisi am no kasa me nkai biem on konkro na ekeka kire wo minim mama minim I can't tell me akura na me wanwa no no anso kura o san ka ye no wanwa say obi a me lock me phone no ni we ye den no nti da bi ye o se me ye bayifo na me say ye adoma chede nyame na de ache me e de obobo ye nso wo nkohunu ade pa nti eno no ye ba fie sei ni asema wo ke she 2 years ni mu bi mama 2 years now what this is saying nti wo nyini say eno mu na e ma changes by because I think say before if you all ben nyina no na on changes na ntesa although say oye bibi kra wa akira na onye ma wu hunu na odo a wode do wo no na ewo ho enkomodie eni sa na ma nyina ye normal but uko hunu we no a wutwa ball no eni esuo bro wa ase bro wo wa kasa odi na tebi odi na mama ye no kre no de me ade amaye no na maye no matter what na no atem di sa be sa no sa me si omu ne ho so obu nam say some of me respect and me trust I'm a wrong person nam say all these years my respect so I trust you say na otie na wa akura umu ho na mema ba bebu tie free na ekwe o trust na ti se kosua abofom ni nyina ahwete apapa ti free na ekwe de me mu da ti mama me kan de me kan akura bi wa me refi ka de wo kan ebufu a yensun kansem de kan akwade a eye ne ye ka tara ho de etora ya na hadwe ba awari anso de ene ye tumi